Ka United Democratic Party hak khat santrik unai weng kalalumi ke jengelang jong ke Central Executive Committee par kala shemekarai ban Pynkhlain ya ke Seng hak constituency ke district ban Pynkhlain shuh iknat rekam ke bekentup ke women's wing, youth wing ban farmers wing jong ke UDP kumshi benta ban Pynkhlain na ke benta ban Pynkhlain ya ke Seng hak jelabar okawai U General Secretary ke UDP U Dr. Jamino Mautho ulong ba ke Seng kala thawe ka core group na kebentaban mat phang ki kam ki jam na kebentaban Pynkhlain ya ki tenat baper jong ka Seng nalor kani ule tho ba ka jingtai ka office trekam jong UDP kalaya chekmat bala kami lenti bah u no pra ka senam 8000 arpuai ne kala lengkot 8000 arpuar on pleno ka office trekam jong UDP kat bau presiden ke UDP uba Ahmed ba lengdo ulong ba kat banang mi kisnam ke UDP kala nang kiau namar haka election ke senam 8000 kat pra ke UDP kala job tang haki hnreu teli ke constituency hnrei menta kala don hado prangut ki MLA ke baar pada ngikren kalong haka baidai bat ke party organization mo namar kumba creative hi menta barok ngila don haka ni ke election mode menta kala ada ke election year hi naslam shuh hi but nakaliang kejungi ngilaya keren sani bha kumno ban Pynkhlain ya ke party haka district level haki constituency level nangta pada ban Pynkhlain shuh ya kini ki frontal wings ke youth wing ke women's wing but ke farmers wing jong ke UDP but halor kani nakaliang jongi kum ke UDP ngila thau ya kawai ke core group haka ba kinsa ai ya kata ka penilenti ya kini ka strengthening jong ka party organization at different levels but menta nakaliang jong ka UDP aka jingi tracy tomlang jong ki party leaders support ka jingelam jong ki president but kiwi ki nong yalam ka party building kelayang but menta ngatrai muslim shuh bangin yo ya ka jing pleno ya ka office building jong ka UDP ngilak menplay ke office benai Disember dan Januari. Di kini ke proses kelak jandep yang ke bagi bat kini ke jingshna kini ke office building bat ke basmo tunat ke longba hadin kan no post name show ngiyo kini ke office building. Di kini ru kan long sibenta kumno ban Pynkhlain chuchu ya ke party organization dan nation ini nak away election si boy pak PDP kerana nang kiar ya jing job lang seats ini bakal kadang ni election kita kiar ya atau ini ke alliance berkait HSP kadang pendekor ya parti nomor 2 ki seats ke nomor nakai ban ong banang hian ya ngatai dapat akan selesai kalau mengenang kiu ya boleh ngenang kiu kecuali datang dulu tentang ada berat ngenang kiu Presiden pernah pikir pra kali hau arja katlah ni job prangut hau arja kat pra ni job samjung te mentah dia ke election pada kerana call New York mengi kami ke sit ni New York mengi buat pius entah kena kemo pelang kami ke sit juga UDP turun New York mengi buat izin tolong atlet di situ kawan kepemut kena ke penpau bagi baik mentah ki pai kemat sak UDP Hagani kasi ginong yalam ke UDP ke lepen kuk buram ru yu ba Eugene Sen lengdo ubala job ya ka election shteng samoy na mau plang constituency bat kumju UMDC ka Garo Hills Autonomous District Council u Asha Hill di Shira u kertong ke UDP ubala rem hak election shteng samoy na Raja Bala kini ki kertong kila ai kublai kinong yalam ba kinong kitkam ke UDP ke bala kershan bat trai med bat mensiam na gebenta jongki bat ka Seng hak election